Mwongeye kwirirwa bakunzi bacu nk'uko bisanzwe nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Rero guys, rero bibaye ngombwa ko ninjira muri bya biro bitandatu biri biri ku isoko kuri wa gatanu, dore ko ubanza ari wo munsi w'isoko kuri wa gatanu saa 3 za mu gitondo tariki 24 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2021, dore ko aribwo isoko rya Juno kizigenza riri bureme, akaba ari bo bafite ibiro bitandatu ku isoko ryiwe, tukaba natwe dutegekwa kuba twamufasha tukabigura. Ikibazo ahubwo ibiro bitandatu ko agiye gucuruza ibiro bitandatu n'ukuntu tumukunda turi benshi, ibi biro turabigura gute? Turabirwaniramo kabisa, cyane ko Juno kizigenza rumwe mu bantu batanga ibintu biri karite, batanga ibintu birenze kabisa. Kandi ikindi rero nk'uko ibi biro yabishyize online, tugomba kubigura nk'uko bikwiye. Yego hari abantu bumva ko kuba wafasha umuhanzi ari ugufata indirimbo ye ukayidownloadinga then ukayipostinga kuri status, aho nta bufasha na buke burimo. Ubufasha bwo guha umuhanzi no kujya kuri YouTube ukareba indirimbo yiwe ukayumva, wayikunda ukayisharinga, usharinze link, hapana gufata indirimbo yose ngo uyishyize kuri status. Aho ngaho nta kintu umufashije, ahubwo uri kumwikira isoko. Even na babandi tutari twashaka kujya kwireba kuri YouTube, urumva ntago tuba tukigiyeyo kuko wamashije kuyiduhereza turi kwireba. Rero dukomeze dufashanye ibi biro bitandatu by'umusaza Juno kizigenza bitugereho neza kabisa. Rero muri aka kanyero muri ibi biro bitandatu Juno kizigenza atangaje ko agiye gushyira hanze arimo icyo bita aracyagwa, hakaza ikiro bita Monika, hakaza ikiro bita Taruka, hakaza ikiro bita Umufungo, hakaza ikiro bita Konsoma, hakaza ikiro bita Birenze. Turi benshi bategeza kuza kumva uko biza kuba bimeze, cyane ngiye muri aka kangiye kwivugira ku ndirimbo bita Umufungo. Indirimbo bita Umufungo abantu benshi basanzwe bavuga bati nyine umufungo bimeze gutya na gutya, umufungo kuhiga biragora. Abantu benshi bakimara kubona iyi titre yise Umufungo bahise bashaka kugeranya n'indirimbo ya Kenisol bita Haso, bashaka kuvuga ko ese yabifitanye isano n'iriya ndirimbo Haso ya Kenisol, cyane ko bose harimo baravuga ibintu bijyanye n'amafaranga, kuko twese duhasoringa kugira ngo tubone amafaranga. Urumva nyine sinzi nimba arimo arasubiza Kenisol cyangwa ari ubundi buryo ari kurimbamo, ko nkeka ko nta kibazo bafitanye, ahubwo n'ubundi buryo bwiwe arimo ararimbamo avuga ko umufungo wenda wabuze, ukuntu ari guhiga umufungo, tekinike zo guhiga umufungo. Nyine murabyumva namwe kabisa, ari mpamvu nkomeza kubararikira kuza gukurikirana iyi EP y'uwo bita Juno kizigenza. Bifurize ko iza kuza kubaryohera, mbifurize ko iza kunyura amatwi yanyu. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5, n'ibyiza byinshi tuzagenda tubageza uko bwije n'uko bukeye.